isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Mu bushongore n'ubukaka bw'ibihugu bitandukanye barizwa kuri iyi si, ikintu kigaragaza ko igihugu gifite ubutasi bukomeye ni ukubohoza abafashwe bunyago n'igihugu bahanganye mu ntambara iyo ari yo yose baba barimo. Ndagusuhuje ngo haye ikaze. Nitwa Tuyisenge Chrétien. Munyemerere tuganire ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje kugira ngo igenzure ibice na bimwe byo mu gihugu cya Iran. Uti byagenze bite kugira ngo uyu musirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahigwa ngo bukware ku mpande zombi ku gihugu cya Iran no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imujyane adafashwe n'igihugu cya Iran? Munyemerere tubyinjiremo. Iyo ukomeje gutega amatwi no gukurikira isi ya none. Mu minsi ishize isi yose yahinduye amaso yerekeza ku ntambara iri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran, nyuma y'uko indege y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bwoko bwa F-15 irashwe n'ingabo z'igihugu cya Iran. Umwe mu basirikare bayirimo akaza kwita aburirwa irengero kubera ko iyo ndege yararashwe ahita ataruka atabara ubuzima bwe ako kanya. Yari wenyine ari mu misozi ya Iran, aho ingabo z'umwanzi zari ziri kumuhiga mu buryo bukomeye cyane zimuhiga nk'inyamaswa. Ariko icyo benshi batari bazi ni uko Amerika yari yamaze gufata icyemezo gikomeye. Imigenzo n'imiziririzo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisanzwe kizwi ko kigenderaho no kuko kivuga ko nta musirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugomba gusigara inyuma, yaba yapfuye cyangwa se akiri muzima mu gihe bakiri ku rugamba. Nta musirikare wacu dusiga inyuma. Iyo niyo siroga bagenderaho. Icyo cyemezo cyahise gitangiza imwe muri operasiyo zikomeye cyane mu mateka y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege iraswa, ibintu bihindura amateka. Reka tubyinjiremo neza. Byatangiye ku wa gatanu igihe indege ya F-15 yaraswaga n'ubwirinzi bw'igihugu cya Iran. Abari bayirimo babiri bahise bamanuka eject, batabara ubuzima bwabo bataruka kuko indege n'ubundi yari yamaze kurasirwa mu kirere. Umwe ahita atabarwa vuba na bwangu, mu gihe uwundi we yahise aburirwa irengero by'ako kanya. Umusirikare yari ari mu misozi ngo miremire, yarakomeretse kandi ari guhigwa n'ingabo za Iran, ndetse n'abaturage bashishikarizwa kumufata ndetse no kumugenzura mu buryo bwihuse cyane, ndetse ibihembo byinshi bishyirwaho kugira ngo uzamubona wese azatanga amakuru, hanyuma igihugu cya Iran kigira icyo cyikorera. Ngira ngo namwe muri bakuru mwima murabyumva. Operasiyo rero itangaje ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi CIA n'ingabo zidasanzwe zinjiye mu mukino ako kanya. Amerika ntiyigeze itegereza habe na gato. Ingabo zidasanzwe Special Forces zahise zitegurwa vuba na bwangu, berekeza mu kujya guhiga mugenzi we waburiwe irengero. Hagati aho Iran nayo yakomeje ubugenzuzi mu gihugu hose ishakisha umusirikare, uko inyungu zari zayo z'uko iza guhita imukuramo amakuru menshi nimara kumufata. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yahise ijya kurwana kugira ngo irebe ko yakiza umusirikare wayo atarafatwa n'igihugu cya Iran, kugira ngo ikomeze irinde ubusugire, ubushongore n'ubukaka bwayo, ndetse no kwemeza abatuye isi. Ikigo gishinzwe ubutasi n'igenzura CIA itangiza uburiganya bukomeye cyane, icyo bita deception operation, kugira ngo irinde umusirikare. Ruba rurambikanye. Drone n'indege nyinshi zoherezwa mu kirere. Hari naho babeshye ko umusirikare yamaze gutabarwa kugira ngo bayobye uburari Iran idakomeza kumushakisha. Hagati aho intambara yahise ikomereza mu mwijima. Ijoro ryose barabashaka umusirikare. Operasiyo yabaye nijoro. Indege zirimo helikopteri izitwa Black Hawk zinjira muri Iran. Drone za RIP zitangira kurasa abari begereye uwo musozi kugira ngo batajya gufata uwo musirikare. Zari indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Habaho kurasana gukomeye cyane, icyo bita heavy fire fight, hagati y'impande zombi, hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Iran nayo yararwanyije bikomeye cyane, igerageza kwirwanaho ndetse no gushakisha umusirikare mu ngufu zayo zikomeye namwe mumaze kumenya. Yarashwe, helikopteri zimwe zirangika. Ivuga ko hari ibikoresho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yangije nayo. Nubwo byari bimeze nabi, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizacitse intege, zarakomeje zikomeza gushakisha zifatanyije n'ubutasi bwayo bukomeye aribwo bwa CIA. Amasaha y'akaga umusirikare ari guhunga urupfu
yarakomezaga ku kanya, ibihugu byombi bicunganwa n'amakipe abiri arimo kurinda ndetse akina kuri finali. Mu gihe cy'iminsi 2 gusa umusirikare yari ari kwihisha mu misozi, yirindaga gufatwa ku mpande zombi, ariko ashakisha kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibuze kumubona ari muzima maze bamutahane. Yari yakomeretse ariko akomeza kwihangana, hari naho byavuzwe ko yazamutse umusozi muremure cyane ashaka kurokoka. Ese uyu musirikare yatabawe gute? Byagenze bite? Reka tubyinjiremo. Mu ijoro rikomeye cyane ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamugezeho, ziramufata zimushyira muri helikopteri. Ubwo baciye muri humye, ingabo z'igihugu cya Iran rwaniraga ko zaba iza mbere kugira ngo zibone uwo musirikare zimufate nk'imfungwa ikomeye cyane. Amahame y'igihugu cya Iran bimera kandi banavuga ko uyu musirikare iyo baza kumufata bari gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko itanga byibura imfungwa zirenga 10,000 kugira ngo batange uyu musirikare umwe gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyabyemeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje imbaraga zarizo zose, no musirikare akoresha ubwenge bozo yagiye ahabwa. Nuko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamusohoye muri Iran amahoro, asohoka igihugu cya Iran kitamenye uko bigenze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ari mu operasiyo zikomeye cyane iki gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoze muri no mwaka, kandi iyo operasiyo ngizahora yibukwa. Kandi nubwo yari yakomeretse uyu musirikare ngaraza kumera neza. Iyo operasiyo yagaragaje ibintu bikomeye bitatu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyambere, abasesenguzi bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagisiga abasirikare bayo inyuma, kandi nk'uko twatangiye tubivuga muri iki kiganiro niko bimeze koko. Niyo byaba bisaba kwinjira mu gihugu cy'umwanzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngirahinjira. Icya kabiri, intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gukomera cyane. Ni ikindi kintu kigaragazwa kuri iyi operasiyo, kuko Iran yerekanye ko ishobora kurasa indege za Amerika. Hagati aho, indege za Amerika zimaze igihe ziraswa n'umwanzi wabo ukomeye ariwe Iran bahanganye muri iki gihe. Ariko iyo operasiyo kuvana umusirikare mu gihugu cya Iran yongeye kugaragariza isi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ubushongore n'ubukaka mu bijyanye n'ubutasi bwayo, kandi ko ubutasi bwayo ngari ntagereranywa. Ikoranabuhanga n'ubwenge, intelligence, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ikigo cyayo cy'ubutasi kidasanzwe CIA no gukoresha amadrone byongeye kugaragaza ko ifite uruhuri rw'ubwenge n'ubuhanga mu kujya kubohoza imfungwa zayo zishobora kuba zafashwe n'umwanzi, kandi bikayongerera imbaraga zo gutsinda. Iyi operasiyo yerekanye ko mu ntambara ya none gutsinda si imbaraga gusa, ahubwo n'ubwenge no gukoresha ibitekerezo bizima kandi bigufungurira kugera ku ntego koko. Ngiyi operasiyo yose uko yagenze yo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje ubwenge budasanzwe kugira ngo ijye gukura umusirikare wabo mu gihugu cya Iran. Hagati aho ngaho imirwano irakomeje ndetse no kwigana birakomeje ku mpande zombi, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze guhomba imitungo myinshi muri iyi ntambara, harimo n'indege nyinshi igihugu cya Iran cyagiye kirasa.